بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله وأنزل كتبه تبيانا لطريق النجاة والهدى، ووفق من شاء للإحسان والتقوى. أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله ما ليل سجى وصبح بدا، وسلم تسليما كثيرا سرمدا أبدا. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى آخر الآية. بيدوا الله جل جلاله أماتندقى الله جل جلاله وياتوا إلو موكتو سساوينو بانجم بانا دام باندينزو كباكو مدنيا منو أينغا الله جل جلاله تباسبو زي سيزا ng'olwaleero balijja kuba bateebwa mu kifo kyabwe eky'olubeerera ila qiyami saa. Atenderezebwa Allahu jalla jalaaluhu n'amatenda agakasinze kuba malungi, nairaku okusalira ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, oyo omusomesa ow'abasomesa eyasomesa eddiini busiraamu, twaba feena mu Uganda muno nga tugifunaku sallallahu alayhi wasallam. Ma'ashara al-mu'minin, abangaimwe abaikiriza, insha Allah olwaleero tulijja kwedukaniaku ku mulembe ogwa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Mu hadith gye tulidde okusomaku olwaleero edda kuba nimpi insha Allah, Rasul sallallahu alayhi wasallam yasomesa eddiini busiraamu nga bwe nabakobye. Mu mulembe guno ebintu bingi ebidyeke bibaawo Rasul sallallahu alayhi wasallam byeyasomesaaku twabibonaku n'amaiso gaife, ng'emyaka 1400 gyabitawoira twabake tulibibonaku ku bintu Rasul sallallahu alayhi wasallam byeyasomesa. Akaseera kano ebimu ku Rasul sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Ali ibn Abi Talib gye tulijja okubonaku atikoba an Ali radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Rasulu sallallahu alayhi wasallam atikoba mu hadith: sayati zamanan min ummati, nti omulembe gujja kuida, ekiseera kijja kuida ku mulembe gwange guno. Ekiseera ekyo Rasul sallallahu alayhi wasallam yalika alikobera basahaba be nti sayati zamanan min ummati, nti omulembe oba ekiseera kijja kutuuka mu mulembe gwe guno, la yabqa min al-islami illa ismuhu, nti omwana Adamu talijja kusigaza busiraamu illa ismuhu, okutoola kwalijja kusigaza liina lyonka. Bameka mu baana Adamu nga musiraamu aye nga yasigaza liina, akanti oyo musiraamu nani? Bamweta Yusufu, bamweta Ibrahim, bamweta Ahmad, bamweta Muhammad, aye nga yasigaza bwaliina lyonka. Tasaala, tasiiba, tabisa bulungi baana Adamu mu duniya muno, buli kibi kyonna kyonna kekidwire ku ye. N'aba kubamu ku bantu Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam beyayogeraku nti la yabqa min al-islami illa ismuhu, nga nti mu busiraamu talijja kusigazaamu kintu kyonna kyonna okutoola ku eriina, wala min al-imani illa rasmuhu, nti era ni mu buyikiriza talijja asigazaamu kintu kyonna kyonna illa rasmuhu, okutoola ku akabonero katya. Rasul sallallahu alayhi wasallam atikoba ti la yabqa min al-imani illa rasmuhu, ti wala min al-imani illa rasmuhu, ti era ni mu buyikiriza talijja asigazaamu kintu kyonna kyonna illa rasmuhu, okutoola ku alijja asigazaamu kabonero. Bimaana nti akabonero Rasul sallallahu alayhi wasallam ke yalika alitegeeza nti omusiraamu idda kumubonako alina ekirevu ekinene, nga yena yasakaatira ekirevu, atema empale, enkofiira temuva ku mutwe, aye nga wallahi azira mu buyikiriza, nga yasigaza bwakabonero olw'olumulinga kwati oyo muyikiriza, oyo musiraamu, aye nga wallahi timuyikiriza. Rasul sallallahu alayhi wasallam ebyo yabibona.
ku mulembe guno nkakasake buli mwanadamu saawa eno ekyakibona ni mukala akabonera akasoose Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyatukoba nti omwanadamu nti omwanadamu mu Busiraamu tali gyasigazamu okutoola ku eriina. Bangi mu baanadamu tubabona ke baasigaza mayina, era bangi mu baanadamu mu buyikiriza bazira kye baasigaza okutoolako obubonero bw'omuboneraku nti oyo muyikiriza ayi ng'ezira kyatuukiriza mu buyikiriza. Wallahi khasara nene mu duniya muno omwanadamu okuba kooli otyo, okuba ke mu bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam mu bubonero bwe yayogeraku ke kalibonekera kwiwe mu maiso ga Allahu jalla jalaaluhu, olijja kuba kyakusekererwa eri abaanadamu. Ate nga ku duniya kuno twayida kukukolerera akhira, ayi bw'onaatuuka mu maiso ga Allahu jalla jalaaluhu ng'ozira ky'okozeewo okutoola kw'olibonekera mu bubonero obw'enkomerero, oba k'olijja kufafaaganirwa ino. Wala min alqur'ani illa harfu, era ezira mwanadamu kye bali gyasigaza mu Qur'ani illa harfu, okutoola ku bali gyasigaza kuba ke bagisoma busome, ayi nga Qur'ani tibagikolerako. Rasul sallallahu alaihi wasallam ebyo bina bina yabibonako birijja kwida ti abaanadamu balijja kuba ke basoma Qur'ani, ayi kezira kugikolerako. Waawulira omwanadamu wallahi kaasoma eiroboozi erikasinze kuba irungi, ayi ke nibaali isomera ebintu ebyo tibali kubifaaku, bazira kye babitoolamu okutoolaku okuba mule nti wallahi omusiraamu ngaasoma bulungi Qur'ani, ayi ke bw'obabuuza nti iteeka ki Allahu jalla jalaaluhu lyayogeraku awo, iteeka ki Allahu jalla jalaaluhu lyatukoba okutuukirizaawo, ng'abaanadamu ezira kye batuukiriza. Baidu ba Allahu jalla jalaaluhu mbakuutira nga ze nakyereka inuma okuboneka nti tuleke kubonekera mu bubonero obwa yawmal qiyama. Ebintu ebirijja okusembayo insha Allah atukoba nti ebimu ku bintu abaanadamu bye balijja okuba nabyo hammuhum butunuhum, ekigendererwa kyabwe kye balijja okuba nakyo butunuhum, kukolerera nda daabwe. Buli omu kyakolerera kukolerera nda, akanti diinuhum darahimahum, eidiini lyabwe darahimahum, busuubuzi. Eidiini lyabwe ery'Obusiraamu baidaba ke balisuubula mu busuubule. Akati ndi kuva wano ndijere ndijasaza tarawehe, ayi bajja kumpayo esente diti ndijasaza juma nsubira bajja kumpayo emitwalo 4. Basuubula busuubula eidiini lyabwe. Ayongerayo Rasul sallallahu alaihi wasallam atukoba nti qiblatuhum nisaa'uhum, obwolekero bwabwe bakazi. Buli kaseera buli gwalingirira ati oyo nandisayine mufwala, buli gwabona ati obwenzi bwafuuka bwenzi mu duniya muno. Saba Allahu jalla jalaaluhu atusaasire. Ng'amaliriza ekimu ku kisembayo, wala bilqalili yaqna'un, abaanadamu abo akatono kaaba kaafunye wallahi tamatira nako alulunkana, wala bilkathiri yashba'un, n'ekinene Allahu jalla jalaaluhu bw'amuwa kinene n'amuwa ekintu kekiba wallahi la yashba', tayiguta nakyo. Baidu ba Allahu jalla jalaaluhu nkuutira omwoyo gwange n'ejaimwe okuboneka nti mu bigambo ebyo bye tuboineku olwaleero, saba Allahu jalla jalaaluhu atusaasire tubeemu n'ekyokweyegeresa mu bigambo ebyo mu maiso ga Allahu jalla jalaaluhu, tubifunemu ekikasinze kuba kirungi, tubifunemu ebigambo, tubifunemu ekyokwega, tuleke kubonekera mu bubonero bwa yawmal qiyama. Bwe tunaabonekera mu bubonero bwa yawmal qiyama, oida kuba mu kufafaaganirwa ku duniya kuno ne yawmal qiyama. Omwanadamu aida akulinga akubonera irala ng'oli kabonero ka yawmal qiyama. Baidu ba Allahu jalla jalaaluhu اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل دعاءنا، ونسألك العلا من الجنة يا رب العالمين. فنادام تقولي آخرة سبأ الله جل جلاله أتوينكم مريرينونجي يوم القيامة، atutemu abo abanayingira ejjanaye nga titubalibwa. وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.